Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non lawen dagbe podo nando ma homenjrado ho. Mi nan sono ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo polo kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi pole wendo etito tu klamele podo akotale Nvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lome podo na do moi to go flame pata. Me wana bo egbe mi to ndo do Kristi do go na jomi ohe na mi na do to nukun yi to mi ma ogbe susu gege po me bo egbe fenu eton dali lo me rokulo mi na so lile je ekin osohia ota ko ewe ropo hihia do le to onu hele godo nyen so si ogbedaho beto susu ton de to olome to didomo hallelujah olingan po gigo po yeyi po kukulon po klan kluno shiwe we miton na ngbo podo dodo po we dida eton le na eko dawe na ayodeto dahulo heyi ayodide eton do ren ayigbagle bo so yi ahosu ohun devi eton le ton alo eton me yeso vodomon alleluia azo eton so hechi kakadoi meho konkun enele lo po medida ene le lo po so jeklo bulichai na shipuyewe christian to ofin ji bodomo ni she hallelujah ogbede soton son ofin lo dali domo mi pajiwewe mi ton mi devie ton le po mi redibusi le po pevi po dahopo nyeso se taidi ogbedaho nyeso se taidi ogbe beto susu ton bodo di ogbe osin susu ton bodo di ogbe won yiyan daho osoton domo hallelujah na okluno shiwewe kan hu nupo da kan hu nupo dua holu eton me mi ton ni mini chaya bona yeyi na alowle lengbovulo ton wenwa asi eton ko sosonu do ogo ewowe yena do yi ni yi alovo dagbe wewe he makudio do ashona na alavo dagbe lo we do me wiwe leton eso do hlami to wonwe to na no we ye lo do nududu alo wule lengbovu lo ton ye lo no ndudu ye lo do ndudu alo wule lengbovu lo ton konle isodo hlomi domo ehile we ohunugbo shiwe weton ni sojeklo to afo etongo nando litaine isodo hlomi domo pon rie basi monblo tevi hato de we nye po rie po meme sunu tuele po
he hen o kunu ho Jesu tongo litai na chiwewe na o kunu ho Jesu ton we gbigbo doda iton ni somo olon do nouveau po oso wewede mekeheji we yeno yiro ngbono todo me we eso do me eso to weda te todo me we eso to weda te bo so to àwọn funte nukun ton taidi sode to o taiton we o chepakun susu tinte eso tindo onyi he ye wonlande he mede manue adavo ewulosu yeso doavo ye he nyon do ohume de non boso non yilo oyin etondo oho chiwe weton awanpe hetin to olomele soto hikodwe to kodo to ose weweloji he ye do alavo dagbe na wewe mando dio son onu etomewe ori dida deton son jegbonu do ewuwe enayi do wuwe enayi do ho akotale bonaso yi opo gan ton de do renye sien eso zin ahwandanu homegble shiwewe kan ho ngboto ton he nzo eso tindo to avo etonglo bodo to asakpa etonji onihe yewlando aholu leton okluno leton ni somo angeli dokpo to ote to ohwe home eyi ogbelele to dawa boto jijo hlan o he to zizron to jiwe nkume lekpo domo miwa mi be mi de plido po do ndudu draho jiwe weton kon na mi ni do du agbasalan aholu leton agbasalan ahwangan leton agbasalan me gangan leton agbasalan ose leton po he si an to yeji le po agbasalan beto le po ton meme de kan po meme glo le po ton pevi po daho le po ton nyen somo kan lin lo aholu aigba ton le po àwọn pa ye ton le po plido po nando fun àwọn he ewo he si an to osoji po àwọn pa eton po ye so wule kan lin lo po yewe gan alalono lo eton po ga he no to ohia basi to nukon eton he do non he edo non klo ye he yi ohia kan lo ton le po ye he non litai na boshio eton le po ome awe hele we don beto dran miome hia me he noni wemi doji ome hekpole we yeyi ohi ewo
Christian to oso ji ton dohu ori he ton son onu eton me jegbonu oho lekpo so goho to agbasalan yeton dudu me o lekpo so goho to agbasalan yeton dudu me nishe me wana mvemi kungwelo ma odomle mo iromlo iswamo ko gbede sinki kan he ma mukun inu abudodo me yi jale bo yido mo ndi ndo na yemi ndo mo lo nso ato ta dena do poroppo bo me wana weta ota osohia ota ko eweropolo mina yi mi mero apa vovo awechi apa titan mina yoro awajije asi krisi ton to lome awajije asi krisi ton to lome wa pa we toro mina yoro eheyin o wenude lengbo vulo eto alo wole gbodo asi etonpo bo eto to emi dodo mina yoro apa tintan lo dodo mo lo awajije asi krisi ton to lome mina mo apa afotintan lo edodo bele so afotintan lo de gigole po de iro hallelujah tumo eton tade na eton bai gigona mawu gigona jiwewe gigona medato bo mina mo ye do busovodo do ogbesusu we eheyin o memesunu apostle John egbejan to to kigo to meto egbe to olon ese beto wo beto susu we e wa yi mi lo mo tu klalo tentin dole mi tu mo na do mo ye na bia nkuna ayigba bo akun Christon lo suna gbonu kun bibia lo me do ina do hia lo ni mere ma yia mere man kan honu mere man kan sa mere man kan du but to kun bibia na temewe chiwi we na serando ere kun de to eton we le bo mi yo gun ene le poji bo to ere kun bibia lo me kun bia chinchin we dide we do we mi na dido agate be we atonda we na ba ya we ne we na ba ya we aton we na ba ya eye chiwe we nyemanwe chiwe we kere we nwe ntoli mi na fli do Christ Jesus we ne devile kamero mro we ten when we ne le na wi wado edo na iro ni mi mo akotade ko to fondo akotade ji but to klakoti mere ma se me no zogbe ofwendo de me aton tin bo ble kwa do me awe abi me awe tin bo ble kwa do me aton bo mele eze iri de bo do eze de ye de zesa bo nyina supo mi ro bible nleni bo ni mi wa pon mi na mo ro chi we o to baba mi ton mi na mi we Kristi le e ma na jo mi do na to klaro so de supo mi ton supo me de le ton na gbon to klaro me doku ntoli we ne to klein na di e na mli beto supo na jafon bonando eto tu emi ugbeto de yin no zomiton mi jo apache to no zomiton leji tai di mawu bo menele ndindo yena husupo yeme yovo yoro martile yena ina kuna kundide to yena kuna nto iromo ye prendre position de yovo gbe no doro bo Christina so akplan gun eto sigba to pele po me ndinu dide o lo doro mi na pe to ki go lo me bo ite wen joan de ton to fini kele de no dodo we ni gbeto kun kaka bo le npon mina mo lo o von tata de we gbe lo me we me de na do o von tata de gbe lo me mo na ka gbon lo ma wo lo suka so ju mi to kaka je me ite to e ka da mi wa me e mo ro lo ma yin de bo mi ma gan no gbe supo mo na du gbe lo stam bo e ka so ada mi ehe o me wana ni akono si mi ma chele amode ntun na roro e ma jo pipe jiwe ewe ton do ndi dai ton ni ji ato aigbaji lile ton titan redo bodo dami do ji pa iden to me wana mi ma tedo na wazo bona jeden mi ma no ra je to kla cho bodun nu e mi no ra yiwa nyewe mina do ndudu aigba ton bo kan lile na no podo mi po ariki ariyo ye ma gan du mi
bon ina yi nous en mi to wa mi na lu vie to to me le bon mi na ku yon ku mi ma yon ku tito shiwe we to pipe to titan sitani bon togbo lole ina to fide but the day you know by go to yo aho ni mi to yo me you know do mi je excursion mi na pon fi enu ko jote le o tan ho le bon mi no ibro pon aholu lole si on gbaji o gbakun ezan avo ezan o jan eji esin le bon ni no mlo tito titan ma o to no te mu kere we mi na no yi o gbe lole jiro ni na no ipon e mo na no do ndo e shiba ni ma ko dendo mi blo ntoli we ni mi na bi ogigome jiwe we na di angeli le na mi bo mi na no ipon togbo lole niwe papa Abraham niwe papa Noah niwe papa Enoki niwe meno Maria niwe o Esteri niwe o Deborah mi na ipon e me poto kigo lo me ni no mlo o klo o danton legba to ma wa ayi gbaji la ayi gbaji fiwe mwene le na bi baise na fi baise bon wewe kele e ma ndo to tito son o jire lo me amu ma wi awu do na do ho ile shigba di do mo gigbo kun to ejiro ma do ton na ndo ye mere so de mi na ba imo to olongbo a holu jiwe we to na wa igbaji bon mi na kan bi o no ni mi gole ko aholo me e te we he ogbeto wo bu lole bo edo to kigo pana ma o me no igbeto wo bu lole beto wo bu lole imere gun to kla lole me se beto ni pepe gun to kla lo me to kla ten ko kawe mi mo lo o jile do ina ihia do hon do dun do yifide mo wale shigba mi pon to iro mo legba ti to aigba ji fi podo mi po gigbo ton le po beto ma do gboje ni we ni abi okwendo le me gbe abi okwendo le me gbe amu me ni le yo san fo kaka na do hun le vie ton le ganson azesi bon azenu de to nu wa lo ye de le tenti wa mu e ma son fide amu do no ni atromant se a lotro mo no bi me me de voleti yo i hondo go me de voleti yi ki hondo go me de bon tout kla lo me Israel ye le mo krisi bon de mo krisi le krisi taidi o se gangan kheye jijan bon de ma so singan de ton son solo o se loji hey o rande wa yi chime o ayon gbe no ji han lo ayon gbe we do han lo do ni mo ti ko le mi sórí àpáta ayérayé níbi tí ìjì ayé kò lè dé mo ti ko le mi sórí àpáta ayérayé níbi tí ìjì ayé kò lè dé ṣé iná ló fọkàn mi balẹ̀ ṣé iná ló fọkàn mi balẹ̀ àpáta ayérayé ṣe ibi ìsádi mi jẹ́ kí omi ohun ẹ̀jẹ̀ tó ṣàn láti ìhà rẹ̀ ṣé ìwòsàn fẹ́ ṣe mí ó raba ṣakataraba hallelujah. 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 E ma ndo ki yo je wípé yo je. E ma ndo e na dike ni e ko ba iwe be. E ko ba ibo ohun itan so antaja me ni lo. Ohun itan so ba pa me ile e ko le mi we. Uwe zumbo e to tite ngbe do pe to ni mo hunle gan. Ni ajo wa gbe me fi wa do nle pupo pata. Hey, wa ma do wen gan, a ma do nde pepe. A ma do nde pepe. Hunle gan to pipe me e me hunle gan vro no to li supo mo hunle gan di egbedin bo yibo to pikpon ba me de voleze boze azemi deji me de voleze boze won mi deji me de voleze ye gba hen me nu ve ngo ye gba hen alan kan nu teme go ni no ni do mo me hunle gan to pe ha me nde ma sorti mo no yin di o no boye no nyu e do e ke o yi consciencieusement e o ma so no meme de no ando meme conscient le bo no kwa fun ha me mo yin hwen do si ahun abi hwen do si gbigbo a che pipa o to ni ton kota ni ton wo su ma o na de eno yi gbigbo ton no dede wo clock pa po sebo yi no we wo to dan bo ni ye to asa mo di o ni le yi no pon am lo be nu me ade mi to so ni o helu ni sogbe pogbe to ton bo sogbe to dide ton ni aso na zami do de ton jo 100,000 do de ton na ki go to hallelujah we mi na mo lo gba to wo e to gun supo dide oholo dodo
bo ni no mlo ma do idovodo to de dovodo e ma nyona peto ni dovodo do ni no mlo mi nyon o we hia nfe mi do mi hia we lo to yo fo gbe me ya abi gbe me mi na mu ndagbe de tinto fini bo pipa chiwe ton lole mi na mu ro na gigo chiwe na gigo chichewe kakabo me hoko nu kun enele yule lo suso wa bo so litai yule na ide osu yo suso na gigo ga yule lo suso na gigo bo ni no mlo mi to pipo ano ha be mi na moye nu boya mi na moye ma mi na moye me yuana agbasa ero ko gudu ton mi u de na do droje mi gbeto de na do droje bu na bio gigo lo me so ile ni no mlo ye ko yin me de no do mi me de no do nu wi wla le ya mlo me e ma yin de bo so do bu na mi e ma yin de bo so do bu na mi bo ko echo mi pon me yin o nu da wa to le bo do ase to asi ye yun ki kro eto e de me bo yon de on ton so agbasa me gbon bo legba we ka do nu ene fi elegba ka tonson me data de ntoli de ve toli na me data we flee wa do me de we mi no bro me nyina kan de no ma u de nyo hiro ne bo nyo falsifier bo nyo confier na peto na ro kon a ho don peto su po wa ino zo do na mu ayin me data ma u ton ma u de da peto bo jo peto ni mo hun le gan na we ma wa so eto pipegun bo mi na ro igigo lo me uwe mi dona to awu le we lenu ntoli me de letin ina bi ogigoro me kon kudali me de vule na so bio me bon we no ina du agba sai ton toli o folo na ro nbo ira yaga ina igigo me bo ni mi pon ehin o pipa ehin o me ho konukun enele ton edodo hi aro mlo o wengan chiwe eweton e ma do blo bo nu to agale nu to dole pelepo ye konpe do po na do ne kigo na do ne pipa ntori do mlo nu egbeto yiwa dide ndodo do ni mi na tomo na Babylon lo e hia do wen e ba nu egbeto si hikron wa bo do gbo sin flu le ton dali e ma note to nu he chiwe ewe wa sin nukon bo ni mi mo do to pelepo me be mekpo na to ma upa to po me mekpo na to ma upa to po me be mi mekpo na to ma upa mi na mo do me de aho yin o to kan me c'est-à-dire esclave me de to chokoko bo ma to me de si me de nya kweno me de yise no ni e mekpo ko ba do Jesus Christ bo yise e mekpo na pa ma o odo angeli lepo ati mi hoho ko nu kwene ati ndida ma uton me dile no hode do na ma oni hia mi doko mi wona gbegbede ayi Kristi nubo bo dinu do to emi me wo hen gangan bo wo suma jo do wo yesuma jo do oni to oyin mi won do we gbo lo me bo ndi ma so singan susu ise bo boya to gbeche se ni bo mo do me yon we to ho ilo ahache do ja do mo ele mo bloodele tibo yo furo yo do consciencieusement montona to lile me to ahache me nwero yigbe na ndele bo nole e ma chapo do yi se Kristi tonpo na we nga agbondi mo na gbeda yi ni do mlo ato fili ate amno yewe no de tin buyin ho yewe zon lo pe nu kun ego to nu gbo me seje debo droni ni ila wo e na yi wo egbele to to e ntoli ma duan la yi ma ni anchero ni la wo duan se mo tiwe e wo to e mo na hode na mi na do fian ki kon na ki kon mo ko bo we ndemi je de e na hode na mi bo no e na fla bo mi na wa to gbigbo wiwe bio ni dudu mi nínú blanu boya weja iton weja dudu mi na dote mo na ze san ni lo do hode boya bra we mi na fon san we bo hode abi bra ton mi na fon san we bo hode bro bio ko flag gbigbo we to li ma tin gbigbo kun to beto me ma tin gbigbo lo we no heme ichi nwa we no heme bo yi se no bu we no heme bo no ma so do yi se ba ni ma gbobo yi he odogo e ma ka na ki go chiwe we ntoli ndi pepe de mi yidogo ahovi ena ngiro mi buna dodo chiwe yin ntoli eyi nche enyo nche de boyi nye pepo nu alede e makaduna yin mo
ouais et ma auto tinteme na vo drado devo ni to bi bibasi yo vo reconversion vo ji ye vo mede vo ji so mo vo ji yo chomi o da we bon alors Christo be poto la gada na do yi se no de pepe he mo no mi do afo lo poge lo poto to ni asomodo boya ma do confiance na yawe no jesu yi ma usi nu kombo baba we ma yi nu ko to bo ni ana ajuro mo ayi khatwe ni to hunda yi we da yi nu ko to no yi jire de mo blanu ntoli bibla edu achiri dagbere bo yen mo ni we de to nu blale nu le po de le domino les un foto ndi pepe ma so dinde namba bo fide nagbon mo na to hold up pe ojiwe opo na to gbe to se abi na to wendo abi na ito yewe hold up fide na to yewe zon wa fide na to de ho na me de na zon gbo me na to abi na to kan tun na me de fi gbogbo kun to dali no yazan bo bi ori hon na ro plan bo inu ko to na ro ita iro mu de gba po fi nto gbigbe dai we de yesu mo to gbigbe dai ngbo edo sise ni atogigbe dai we no amla inzame bo hiron le so wa na no sigando as ton isanji abi na lo rewe wa ni nkan an de gbe to edo Jesu ton yin ko gbe mi dai yena jan do bunu kunme na we bo na do na abairo ne kabi no jan dawo ni ado yi se lo to Christ men bo a chite gada mo to Jesu sin come yi mi bla son takaka afo bi bla me we na bi o kaka do ntori o hokunu to no emi ko na mi ache na lo disoni to tan po do kon click poji ati won zibu to mo e ma sigan wa de pepe na mi hallelujah bon mi ma no inu kon pa auto apati tan lo me asisuro Christon mi do awa jije da hore mavo de to tekun mi o mi na je to kigo me po ala wewe po podo ekeyin o kigo wu mi ton ala we lo kigo wu mi ton e ma do blo e ma do depo e me azon da gbe mi ton ni ason pour les gants ton Christ wa na mi bon de adodo si o fondement lo de ji mi no tero we na wa yin alele bo mi na ntori fondement lo ni gbeto de pegbe no me ni no teto ayi aho o se dodo lo di na no wa son e gbigbo kun ton kokona mo ali odi bo ma ye wa bro do me de hia lo nyewe yin le nyewe so le nyewe yin le ba ito nyewe yin maru huto nyewe yin lulu na me to bo do hia e o ni le de pe ma do ali to wewe lo nu alo adusi wa alo aho ami o madura nwe mo ni wa yin do mo uwe minaromu ehe ale pipe yi to shiwewe si nukon bo apa awetolo dide mi doro mi do lile jeji do ehe yin o alo wiwule Kristi Jesu ton podo ehe yin o apun eton lo bo me ni na kawe do bo na wa Kristi lo e kana da me popo atagbon de asi e ma da mi dide eno yigun to agbasa me ni ehe o nye edi na nye do mo dide ye mi egbon o hiawe na do me pogo holodo ye mi bo mi na yin o ehe yin asie ton pipe to kigo me bo de ete mo we mi wule lo suna tero to kigo lo me holo ye mi de ete ro mo we mi wule lo suna tero bo mi na to pipe bona to nundu bona to awaje na kwe na mu fovo chanwe po chanwe we mi na ba to kigo lo me ko chodo mi na wa jete wa ayi gbaji bona wa lu aholu podu epo kaka soy mavo bo no teton na tito Israeli bo akota he to fin di dele ye me kuna no wa bona no alita ini yo we do to fin do me ma tro fin di dele bona wa alita ina ye o jikun manja to ayi gba eton ji e ba iro ni jikun manja ye ma ndo o chinukun bo edodo hiaro lile ko akrisi ton to ayi gbaji e ma yan ihun e ma yin nu vlekese e ma yin de dro me ye dro me de do e no wa do de dro me de do na ba do e o a hol dudu eton e na yin kun kaka do idoi bo ni mi kun to plepo me etewe mi gande so apa we tolo me apa we tolo do hiaro mlo ma u ma yiro mi na ro de hun holo do yimi mi ma yi kun gan na no fluko
mi ma wule gan na do base wan kede abi na do wule alo na do jivi na do do nu le bi nu le poto ayi gba jivi ehe o mi wule gan na do yin gigo viton bo gigo ene lo ye na wa mate akotale na mi to alo wi wule ne lo wenu godo bo na bo mi na bu aholu deji bo na pa che to eji mi ka pon ran mo mi pon ran ni mi pon asupa si potenti mi na mo lo ofile ni no mo fi de ogbe no poti te bo njijro tin to ngbo wa do wiwa o hode o todo we o no lo suno do o to ma do de bo no na do de abi no na do de bo to na do de o gbe to no indopo bo ni gbe to indopo o file lo suno se to na gbe lo si gba ni gbe to ma indopo enu o wu bo we no emi lezo asisu no Kristo bi ba ilo lo po yin de mi o yin to kigbo me lo fun we na ton je gbonu to apasa me de to ayi gbaji bo eni lo yin me godo we no emi na wa ayi gbaji lo na wa fun awon wewe mi na wa mu ntori ni mi wa mi no ra fun awon mi na mo do file ti fle we do mo lo ye yiro o he da ho le kankan yi won ton le na ni wa du olan aholu da ho le ton o gan da ho pabli balẹ o yo pe to da ho me chome de man do holenkan bona so avun dote na do po avun podo eke yin Kristo ntori mi do mo asisu Kristo ye na ze yo lon me yo hu be to supo ni me de supo ko mo holenkan do pon ngboro defend wutu ina to ngboro defend be na hu me de le bo we ni nu mi le na wa le ko atoko chan we logodo mi na le ko ayi gbaji podo Kristo bo iro mi na to godo na Kristo to so mi to le ji podo gigo mi to le po bo e na to so Jesus Kristo sinu me na taidi ri dida bo gbe ni lo a che ni lo we na lo hu ye kon yan bo ni e ja ibo kuro mu o hele we na du lan iton manta bi bro ye matra yo ménager o ti asan wa toro ni abechi ole bo di ye ma je dokun gbe round di chi o mi mo ma usi le we yin no mo ro tawe ro me ni we po nkwa me ni we bo di ma mo do na we kwa we no mo ro ni no mo ma mo hulen ganda yi ma nyu da yo helu ai ba jifi magano ouais, nous il est spécial en son genre, notre Dieu. Mi poni beto le fun ahun to igba jifi te no bai ina kun dobo di bende me ete o jan bai ina yuro he da ho le we nenu e he le ma mo pon le ya je gbonu we na du la ile na bai nettoyage propre we cho ayi gba lo fi na yi mi on aho de ro ina mi o me ina fie we cho ada ayi gba yo de vo Jerusalem yo de vo na ton son lo mo na wa oni mi ko to nu ko yi to o hona me lo le me o aho o weta lo le me mina mo nu kun je me bon mo so inu ko hun gan mo ni inu na mi lo mi ma yin o so hia o tako ehwe no o ko ehwe ro po do apa vovo awi apa titan mi rodo yin o awa jije asisu no Kristo to lo me bo mi dodo akun Kristo oyi kiko lo me ni mina pe podo me oku jenu kon to Kristo mele ile na jenu kon na mi bo mi wu de poto gbele ni yesu ti to me mina yi to kiko lo me bo we ne mi jelon apa we to ebio mina wule wi alo wi wule podo yin o memesun Kristo Jesu asumi to ropo bo dodo mo ma yin dide no dasu wasi poto ayi gbaji fi to apasa me ro e de gbigbo me ninu e de we hia de we mi na do poto gbigbo ton kwa che pipa ton po bo mi na do yaso yiwa do po na yin do popo ni mi na le ko ayi gbaji fi bo ko chu mi na e na ma ten mi le na mi na ko so fun won do kun wo so na te so fun han ho go lo po je na do bo yo we be de pli bo gbe ti to ayi gbaji fi na lo fun won ko epo le ye me po na yin kuku ye na yin viva su do bo hele we na du lan e to e ma do mi gbe to le ya so zon mi azon bo mi so be azon wiwa bo to dokun bo chiodi we mi na lo yin nyu do ma o ma dagbe to na azon to li vive we hemi ti azon te me we o temi ton dali we mi na lo
mina no dunte shiba ni domlo mi yon Christ ngbo mi we yon Christ le bo Christ mi mo kunle kan pipe lo bo Christ gokona mi bi repos to me boje to ngbo lo me edo alide na peto ropo bo nu he na yiwa lo do to na jiwe we to he mu no he me je to kla we enu akonte na mi pere shiba to li no me a ho vi gbe tin to ayi gbaji fi ni mi pon kaka mi no mo o ton e de lo mi do po jete bo to ple po me do ya do mo nu ayi gbaji fi ton le po o foto nu to taji we no peto ni yon Christ bo yon ma o mentato bo do gbigbo e ton na ro sikando bu aholu to ayi gbaji fi me du aholu na ro jara yen nkan yen do e o aholu ro gbigbo ma wele ye mo mi wi se no le e do alita ina mi fi emi te e ma gan wa so fi emi te e ma gan jire nu ni e jire nu nu e ton le pon na gbigbele to Jesus sin ko ni e no mo e do mi na sienta bo yin ko angeli de le to mi le po gbigbo e ton po de e ma mu e na fon bo ya fun ho na mi to claim eyon mi na no te ofi mi gbo mi ni ho de me won na baba to Christ Jesus sin ni ko me mi don do we na George he mi mo yi to o gan he me to ehe mi ma ehe yin o sohia o tako ehe ropology bo mi mo lo pipe we yin na mi do mi ni yon eto ngbo me butoli je yin hun le kan to he ma do block he ma do depo bo mi to mo lo akponvu oh karabayaba aya se kapata ala soto nkode baba to Jesus sin come gwalo na mi na ma mi ni diwe dogo gwalo na mi na ma mede anyilo me no tonto mi wule me to nu yiwa mi to le me to nu zizon mi to le me to le mi to le me to walo mi to le me mi gbe poto ekeyin aiba chiro to fi bo peto supodo na mo wule gan nkode do ko gbe baba di kini tai di jehun ze tai di jehun ni je to medesi o to me yeduna jele o medo me jero ye ni vo ali o lo jaro mo gbe nu supora yi na no skando no teto ekeyin o zama agbamali he anyi lo to nu me mati o nu titi ayi won ile to bo yi ni emowe akono pe na me to nu me ntori ni ado mi ni ja hota no to jenu kon nu epo le pe na idogo na mi baba hode me de ho lo jerale kokona tai di jehun ni jede to Jesus sin ko be boya ye ma to ho e na se shiba ye do gbigbo peto agbasala to popo pata to alo me hode do ani pe ka e to adosan to ji to hode to keke to ni azote to ni fi to hodote ma le shoto kaparaba yaba pe ka e do hodo ai ka to me tun ye do te sun we ye brale si tun ye do te sun ki ko do meto he si o kan e gba rin to afo mo ma jo ni mo kunle kan pipe lo tun ye do te ni mo kunle kan pipe mo me aka ona bo ye mo kunle kan pipe lo do te to ye de mi adike nu e yo lo séduction nu e yo lo wa e to le adike de pe de ton son de blo gri chan to nu konto ale masata laba na gigole poni sigan yin to yi pi papa to Jesus sin yin come we hode lo ti ni she boya atoto do mi do to pre po meji na wan kaka yin Jesus logun o ho e do lo dagbe be nu do mu tegbe o ho lo je ya na sodo to ngbo me bunado he ma o yen die chale wa yi mi njo yen de na we ngbe ayi won dai ngbe apasa ngbe jo wan to somo jo ni le gan gbe so kwa fun na mi amon Christ nu do to ayi ha che hun na lo yi se do mo je yin Christ Jesus jiwe we me dato de mayin kuno mo si on vi ye kuro ayi akuro satingi na nyan doche na nyan do ayi won go glogu blebuto yiwe tai di pulen kan to nze njo yen de do aloto na sigan yi do wa nu ejuro we bo pulen mi gan mo pulen ko do lo che lo su kan to Jesus sin come ni she ni adomo ngbo to Jesus in come bo asodogbon de fode to gbigbo to eso na we do bo adogbon de fode mi lo amukunle gan you know kun gan bi o pegbe ti agun we dagbe to bo be ni aso juro de jewe ma di buru won we kan mi na ni de lo ho na we to ma so yin ko gan mo mi ndo do se bo ndo do me kunle gan to Christ Jesus to eso yi ko de fode to jire mi to o gbe po gbe so ge o po mi e dabo